ngayo ngithi wena uthini usuzwe lezi mali ngishilo beqala ukufakaza ukuthi kuzosiza mina wena uthini usazohlala awuyinikini awusukumi uthathe nawe zakho umlandeli uJesu uyazi ngithi ngeke ngikwazi ukuchaza ngekhala ezwi kodwa ubaba ukhona uzochaza ngeke ngikwazi ukuchaza ngomkhuleko njengoba besho ngithinteka kakhulu uNkulunkulu melaphi ake nami ngifakaze ukuthi bazalwane uyazi ukuthi uza kuhlinze ungene theatre ngalomkhuleko uRoma 10 ngelinye ilanga bengiphethwe amathansela ebusuku ngizuthi kunzima ngiguqe ngikhuleke ngithatha ifoni ngibeke la umphimbula bazalwane ngezintathakusa ngawuza umphimbo ukuthi uyaphela ngafike ngama la ngakhuleka ngimbonga uNkulunkulu ngafakaza ngiyaxolisa ngimbonga uNkulunkulu ngathi sekusele iphimbo nje uthini wena ngalezi nunu ozwile ukuthi zaphuma ngoRoma 10 awuthathe zakho umlandela uJesu usayilibazisa enhlizweni yami ngazi bazalwane ngithe ngizweni angikwazi ukukuchaza njoba ngithi uza kufaka etheatre kwabe ngathi amathansela ahlinziwe ngizangiye kudokotela ngiyambonga uNkulunkulu sizemvuselelweni yimvuselelo le nawe khona ungaphuma nakho siyabonga abazalwane abafakazile njengamanje sengiya kwi-item elandelayo lapho sizoya emnikelweni bantwana bakaNkulunkulu ngicela ukuchaza ngomnikelo akekho umuntu ophoqelwe ukuthi anikele unikela ngothando unikela futhi ngalokho uNkulunkulu athenikela ngakho ngisho uqobo lwakhe imbala siyalamukela uthi nje mina nginalutho kodwa ngiletha noqobo ngoba uletha phambi kwaNkulunkulu awu ngiyathinteka mama ukunene asikubingelelanga sibingelela usisiwami ngiyakubingelela dala baba kodwa ke ngoba umkamfundisi nawe uyothola leli thuba usibingelele ngiyabonga ngicela ukusho ukuthi siyemnikelweni njengoba sengishilo ungahlupheki uzubheka esikhwameni sakho uma kungekho lutho akukho lutho kodwa mawuthi uNkulunkulu ukuba khona kwami la haya ngiphume lotho ngaphandle kwemali khona icule lithi akathengwa ngemali akathengwa ngegolide angiculele lona mambovu lithi vuma nawe ngomlomo wakho uJesu akathengwa ngegolide nangesiliva asinikelele ukuthenga yena kodwa sinikelele ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ngomhla wakhe uhambe ngiyabonga umanje na